Malajata Katongo, Hihinasu, Siningo, Dan, Sinangan, Fino Håya, Gini Manofana, Tanu. Itini tohon. Get halum hinasun izahululo. Gitini tohon. Itini tohon. Get halum hinasun izahululo. Nan ehenon ihinafasiha. Kahineku dan saksi. Yehalum hinasun izahululo. Yehalum hinasun. Yehalum hinasun izahululo. Hai hineku dan taiti. Guiza manatakilo. Guiza manatakilo. Guiza manatakilo. Nanginin amano magi tau-tau ta. Hafa tinili ninya magi. Hafa finatinas ninya gi ini natano. Megai finatinas niha winaha itau-tau ne man motu gi ini natano. Gini ni finatinas niha ne man masoda nasinya tatungo hafa kinalamtin gini la niha. Iti negi ne matugi gi ini natano fuma nona gui hita ini la ihinano zan kinalamtin ini natau-tau itano siha. Matungo itau-tau tano man mamatina sahwan nengkano siha. Ginin ifinatina sahwan siha na tatungo iman mofona siha na tau-tau tano hafa nila niha. Sinya matsuli magi ini na tiningo niha. Ni mamatina sahwan ginin azuna tano ni madingo giman mofona na sokan gitini tuhun na hinanaw niya gi ini na tano. Hafa siha na finatina sahwan guaha gi ini na tano. Tatutuhun gi manmofona gi isakan i Prelatte na hinasu. Wiza ini i finenena na kinalamtin i tau-tau siha. Itinituhun na nila zang kinalamtin i tau-tau tano. Wiza ini i ginin tulu na tsalan na gay 5 na gatos na sokan tati.
Tina titizi no itatati na kinalantin itaw-taw tono, siya giisakan iatso lati. Tatutuhon talo giihafa na finatina sagwan siya, guaha giitinituhon, dyan sa hafa iman mofo na taw-taw tono na manmamatina sagwan siya. Guiza ini ifinenina na tinituhon, Prelatte na sokan, anay guaha megay na finatina sagwan ni manmasosoda. Ifinatina sagwan siya gisakan iman mofo na, mameda, manyatata, dan manmapanas. Mamamatitinas iman mofo na taw-taw tono siya sagwan, siya ni sinya masagwan nenkano, honum, dan mamatinas nenkano. Hafa nuno ihit isagwan iman mofo na taw-taw tono siya na sinya megay nenkano giisakan iman mofo na taw-taw tono siya. Masoda lokwi na sumauno iafog ni gay hilet agaga giisanhizong isagwan siya. Maalok na 3 kilo na tinegwin finatinas ginin iman mofo na taw-taw tono siya. Masoda lokwi na guaha tataw-taw guafak ginin ihagon nizuk siya. Ano giisagwan siya? Sinya ha giihilo iguafak na mafatinas isagwan siya no ifamalawan. Itatati na hinano giitsalan na sokan anay monhadsan mafanyago si Kristo sokan iatso lati siya. Giitatati na sokan giisakan atso lati siya ni man masoda na guaha tinilayka gifinatina sagwan sa guaha tiningo dan hinano ginin itaw-taw tono siya. Ini nasakan atso lati siya, anay dumangkulo iminegay taw-taw tono, zan inenkano ni tigef megay. Setso ifamalawan ifinatinas sagwan, zan megay finatinas niya siya sagwan, no ikanay niya. Azo na megay man masoda, man mazamak sagwan siya, gi fanatanan anay man magwagwadok, imanatati na taw-taw siya. Megay na ziningan sagwan ni anok taw-taw siya. Guaha lokwi siya fai ni man masoda. Gifio ni sagwan siya. Zaginin ini na sineda hana tutunguhi na guaha tinanong fai siya gwini na tono. Taigwini mafatinas niya isagwan finatinas. Manadanya iinay iedda fatsi agaga zan honum. Giisakan iman mofona na taw-taw tono siya, iinay ginin inyanyak atso tosi. Giisakan iatso lati, iinay ginin iatso bukan. Maliti iedda fatsi agaga, iinay zan honum, zama fralulun tali ni ikanay niya, zama na moklus. Itali mana acetul, zama fatina sagwan. Masongi gi igwafi, zamu mahetuk isagwan. Igwafi ginin ianglo na hogon nizuk zan punut. Matot ni igwafi gi isanhizung, gi imababa na sagwa. Iinay muna memet god isagwan ini ni ti umadzamak zangin masongi gi igwafi. Isagwan ti ukaka zangin masongi sanina atsetun maulik ni iinay. Hotsa na sagwan imafatnanaan Mariana's wetware sa anok siha iagaga na hilet ginin ifatsi agaga zan iafok. Iafok
Ikanay niya ifamalauan, zan ipinot nizok, aanok taw niya, gi ifinatidasagwan siya. Megay sinya matsogwi ni ginini afo, za adzo na magogof adahi no itaw siya, ini nagwinaha siya. Anok lokwi nagi ipapaguha mana sasawnaw I afo gifinatinas mami siya. Zani anglo na nilasas ilotis zan mamaon. Masoda lokwi na tsumilong isagwan finatinas siya, giza Filipinas zan isagwan itaw tono Mariana siya. Ginin ini na tiningo na sinya tasangan, na fanaan itaw Mariana siya, mangginin iza hazangkatan Asia. Zaman aana gwinaha siya. Mega masoda man mapi na finatinas sagwan, gi ini na tono, gi hisagwa anay guaha otsut lati. Guaha lokwi man masoda mapi sagwan siya, gi ifi unitasi, anay manyaga itaw tono. Guaha finaisin sa hafa na mege man masosoda man mapi na finatinas sagwan siya, gi ifiyo ni atsut lati? Iinepisa ginin imegay na finatinas sagwan nenkano, hanom, zan mamatinas nenkano siya gi isakan, iman mofo na taw tano siya. Uni nasu hafa na megay ini na finatinas siya, sa tsadik mapi za adzu nuna guaha finatinas siya, ni sinya utinilaika adzu siya iman mapi. Imi na hugwa na 3 kilo na finaisin ni hafa taimano, mafatinos niya ini isinakwan siya. Guaha fatfat na ni nazi gi ifinatinas sagwan, fatsi na oda agaga hanom, unay zang guafi. Ifati oda agaga, sinya masoda gi ihalom tono, za iinay matutsuli gi fionitasi. Zangi manadanya ieda fati agaga, iinay, zan ihanom, humuzong tagwi isinya mafalulon. Sinya mafa adamelong tataw-tawnya ni sinya mafa sagwan. Sinya madzunga itaw-taw-tawgi sanhizongnya ifinatinas. Zazangin mahatmi no igwafi, adzuna mumahetok za anok itaw-taw-taw. Iinay zangin manadanya zani eda, ni na memedgut zan maok isagwan. Ifatsi na oda zani hanom, no magagay hilet isagwan. Ginit ihinalom ifinet na tawtaw sanhizon, na tumadza nayhon gwini finatinas sagwan siha. Mege man matay na tawtaw tano siha, ginin minimu zan tsetnot itawtaw hizong siha. Tisinya mana panmamatinas itawtaw ini na tano siha. No ihagas tsetso niniha ni sinagwan, za tisinya masuon mo na itsetso za ufamta ginilala iman mamamayla na tawtaw tano siha. Ane man halom itawtaw sanhizong. Megay man malingo na tiningo, iman mofo na tawtaw tano siya. Guaha pago aanok kinalamtin ni inadahin siniun zan inaligaw inadahin ifinatinas niya imanawtaw samoro siya. Za utafanagwi mo na ifamaguonta.
Itini tohon. Get halum hinasun izahululo. Gitini Ekungu, kita ni manatati, maya jataketungo, ihinasu, iningu, jansinangan, Fino Håya, gini manmofna, na tau-tau-tau.